Deputy Speaker Kalome. Hey, nimina Governor speech kan ngai tha appoint hi atang viau maya han soi vek don chon hun kan nei tlema ma ni ngai poimo lai deuh te kan soi mai lo chon ti ngai na pom lawa nia kan seve ka hai pandemic ka wangin khowela buaya Mizoram te po kan buaya khowel ram ro pui ber a kan ngai USA te po mi nuai nga chuang an thi lain keini Mizoram ram kilkhor berami te som vel boranin a oma hemi chungcha hian kan Chief Minister le kan Council of Ministers te pathian ron chunga min kalpuina alang hle in ka sia sarkar anga he si lo don sona lo combat mai chi ni lo ti sia in ko san te NGO te phung ba ma somin te chuan ma la kania chu wang chuan he si ve na le he si awanga in buat seina wang hian ma so na dang hi kalmia lo poni se a om le a ka hiat kuma kan sarkar in thil tam tak thil tha tam tak a lo ti the le a lo ti hi a ro pui ka ti khop maya kan ho tu te pathianin a om puya finna a pe a chumira chu kan seng nin ka sia ten nia SCDP a te po engma thok thei lo wala om tak ani la ya crore som riat le pani lai mai kan lo mang reng mai te han hu hian a ro pui ka tia ten kan thian ten an soi tawang tho khan pandemic kan lo ma chon na turata na NEC changa crore za thum te nuai somriat le panga te kan han mu te kang kha tam viau lo ma sela an ha tho a tha in ka sia khamina a tho chua a ro pui in ka sia ten hey supply chungchang a hian COVID-19 na wanga kan boina mai ni lawin interstate a harsat na kan to ka Assam ho in minti buaya kiltina harsat na kan to ka road blockades te Mizoram kong te andanga kan supply le kan eitur kan essential commodities te alo lu theilo na turata na thei top chuin hun rei tak min dang chungin kan Chief Minister huai sen na te le kan Home Minister te in pek na le huai sen na wangin kan tol lova kan police te a forefront ta mangin kumdanga kan boi thin na emo chumdanga kan boi thina kan tol lek thina mo tina khan voinia chuan Amazon zong in Mizoram ti zau zong in voini thinga kan force te kan ramveng hima an hanom ta te le hemia wanga eitur ngei lova kan om theite hiaro pui katia ten mak katia mem chu khati khopa harsatna sia wanga international Bangladesh train alolu thaya Burma train lolu thaya interstate kan then oma tang ten lolu thaya tin thona lo hote chisang sanga lo hote achanga kan dara kan thi vak ai ma drama tu nei lo wanga thi kan om che lo te hi kan ho tu te trong trai na ra nin ka sia anin pek na ra pathian in mal asoma chumia wanga hedin mun hiding kan ni in
ka sia ro pui ka tia ten Mizoram kan thalai te point na thok lei thei lowa minute khat kalau me kan online who deputy speaker kan u naute kan naute kan thalai te foreign te nan thoka ten India ram state mun sanga an thoka ni chu ho tan chuan I an na thok chun zoma lo neya anom thei lo wanga lo ho tam tak kan neya he nga tia MOIC te les de department te na an tho thin ni lo ei zon na thar an mu theina turata na migrant worker training decentralized training te kan han pele zel thei tele an mani big ta na veng tina khotina migrants workers te in lona tur abi ka kan han siam sakte aro pui heng te hian lo nei lawa lo nei thin lo nei lawa lo ho te har sajia te se tiama ka kan ho tu te malak na hi aro pui katia chuwang chuan deputy speaker atom na taka chuan ni kan ho tu te in pek nga le kan chief minister ina phungbom asiam thiam na te ele malak na konga pathian ring chunga le council of minister ang po an tho ho na that na te health department chungchanga kan mithiam te mai ba ka hian khotina NGO zong te entinan ke ni po kan bial chunga task force te kan toa an har satna te ang te kan lo en pui chin na khan tu te po hian sarkar tan mai anilo kan ram tan ani ti ria I hlau po huama ma ni po ina chan po huama an be na kan zawaya zoram mi puite cabinet sarkar changa eta kan village kan local levels senga kan chanrol na ra ani in ka sia chuwang chuan heti chunga thile damkar kan om chung po kan sarkar ina hetianga mason na tam tak alo thokani ti han sia thian governor speech a hian lom thu hi soi nge alo ngai ni ti hi kan soi do ne ka lo me